Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan buat pun hijrah Nabi Pada masanya dayu praksi Yahudi Kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah Subhanallah ya Allah wa bihamdihi riwayat Nabi ya Nabi Sayyidil Anbiya Allah hibasi orang sangat menjapang menegur sebut dalam cerita Allah Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya dayu praksi Yahudi kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah bi Rasulullah ya Allah nyatakan kafir Sayyidina Ali gagah berani nama panglima Allah Pasarena bola nebo kepanglima perang Bukan regam sekarang nu'ijun Buddha Allah Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan bulan berhijrah Nabi pada masanya dayu praksi Yahudi kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah oh besar alat laju berjalan gede basopra menejak kenyata Allah nekalan musuh bunuh sabablah yo nyekada jangan mati mukoba Allah Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya dayu praksi Yahudi kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir mati mana puala pegang nukalan darah judalah goda Allah kafir talu ali pinwa depan semula Allah Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya dayu praksi Yahudi kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah kafir kaji menghimpun tadi belum jika Nabi Allah oh besar alat ali urumah berdua kubah dalam babara Allah Sayyidina Ali dua serama dalam segala musuh terhana Allah Nabi dayu pehgendra tanda prakasi kafir Batu jomda Ramadan buat berhijrah
menghimpun kadikum jika Nabi Allah Tuhan Fatimah mari dengan pedang menaban negeri negeri pamula Allah wahai pedang bertanya bakal cuba pegang wahai Zulfaqar Allah Nabi nyupai gendara tanda prasasti kafir bantu guna Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi praksi Yahudi kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah pada mati sila natillah coba pegang lendera jata Allah berdegi seolah subhanallah hadilah pegang laksingan laksa Allah Nabi nyupai gendera tanda prasasti kafir pada Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi praksi Yahudi kafir kadi menghimpun kadi mengaji kepada Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi mengaji kepada Nabi Allah subhanallah ya Allah wa bihamdihi riwayat Nabi ya Nabi Sayyidil Anbiya Allah di masih orang mengakonya jabrang sebut dalam cerita Allah Nabi nyupai gendera tanda prasasti kafir bantu guna Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi praksi Yahudi kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah Sayyidina Ali kasana sangka bersangka agam ana min muda Allah Ali tanya berubah Fatimah sangat besar bunuh digata Allah Nabi nyupai gendera tanda prasasti kafir bantu guna Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi praksi Yahudi kafir kadi menghimpun kadi mengaji kepada Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi mengaji kepada Nabi Allah jenaka pegang wahai Fatimah berpatah ubah si agam muda Allah buat Fatimah nejawab pantas dilukan salah wahai murtada Allah Nabi nyupai gendera tanda prasasti kafir bantu guna Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi praksi Yahudi kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji mengaji kepada Nabi Allah subhanallah ya Allah wa bihamdihi riwayat Nabi ya Nabi Sayyidil Anbiya Allah di masih orang salah kau jabrang sebut dalam cerita Allah Nabi nyupai gendera tanda prasasti kafir bantu guna Ramadan buat berhijrah Nabi pada masanya Yahudi
Allah rafiqan